uthi kwaku 1918 ngomkhuhlane wawukhona emhlabeni uthi sasikule izwe labaZulu uthi hamba simlandela uthi wema waqalaza ngapha nangapha ehlafuna ngiyobethi ndlamhlathe ehlafuna ubani uthi wayesebheka ngaseningizimu kodwa hayi badabami yabani ngibona ngimanje ngizwa kukhala inkomo zami ziyakhala isasengwa shiswa ubisi wathi ke yami sambe sekhona uthi sathi ka samlandela uthi sathi masifike esangweni kwakubhaliwe esangweni ibhaso binja uthi yakhamuka ikhonkotha inkulu ingaka umntana ngoyithi umntana uthi kwathi makuhlangana amehlo nakabhombela yavela la phansi yashaya umlilo umsika phansi lakhamuka ibhuli kabaphela abantu la ithola nje kwasithiwa alifakwa kuyo ilele phansi ishamsika ibheke namehlo asezulwini amen uthi ke umlungu hawu kwenze njani nje ayilumela manje uthi ubhombela angeke silume thina usethi cha mntanami usho kulomlungu ngithe ngilapha ya ngezwa izwi lokukhala kwenkomo sithi sasenga anisayisengani inkomo uthi umlungu abakhula bonke abantu emaplazini lapha akusekho omunye esiyacela abantu bakho ba azosini nakulapho kela plaza nakuleli plaza uthi wabuza wathi baphi wathi balapha eStroysini bayazi ke babahlala emabhonweni ukuthi eStroysini ela kushaka khona abantu wayesethi asingenele madabane uthi esangena uthi cishe bayo efika ngaseshumini laba bantu uthi wayesethi ke noyinkabi igama lakwabo le uzongena ohlangothi ngapha mina ngingena sibathandazele uthi kwathi uphakathi naphakathi uthi hayi la ngixake iphunga la lapha endlini ngoba mabe ngasadli bengasavuki imoya yabo isinuka uthi ngafuna indawani ukuthi angithi ukuphimisa mbijana ngoba ukunuka kwathi ungixakile uthi wayebhekele wakhulume wathi nenkabi ungaphimisi mntanami uma waphimisa uzoshula ukufa uthi ngamanga hawu bengihlale yamazi njoba umcabango wami ngaphakathi wami ubhekele uzwe ngalo ubone ngalo ukuthi ufuna ukuphimisa uthi ngawagwinya mathi uthi ke sathandaza sahlangana la bephela khona abantu uthi sathe siyaphuma wasecela ibhoni ukuthi alethe ibhodwe nempuphu abaphekela idokwe uthi ngempela kwenzeka masishaya inqosha isikhatha kolesa uthi ke lavuthwa masishaya abantu kupolisa kwase abaphuzisa yena bonke uthi sathi siphuma mntanami base bephilile abantu amen uthi lathi ibhuna hawu mfundisi ngiza kwakhela indlu uhlalela enhle kwakuthi mahlala inkinga usisizwa wathi hayi okoqala ngiyaphosisa wabuza imalini wathi hayi ezulwini nakhokhwa ukuphela nje bawazi uNkulunkulu ukhona ebantwini wayesethe hlala ke ngakwadda ulambile wonke umhlaba uthi base sihamba mntanami uthi ke lokho mntanami engiqinisa ngakuthi beka phambili noma kungafika uhluphe okunjani ungabheki emuva ushembe uyizolo uye ekhani uye phakathi